unothando umkhululi Yasekuphakameni lo khulumayo fundisa umaphumulo embombulo emzini wenkosi yamaNazaretha empumelelweni amen. Ngithi angiphathe nami lelithuba enyangeni enhle kwelakithi Afrika uMashi. Umashi lo winto enhle nenkulu eAfrika ngoba kwakuzalwa ukuphila. Sasiphiwa umprofeta libonga igama lenkosi. La kuhle kakhulu la kwelakithi eningizimu uma kunje kuthiwa kusindwa ngobetholo abonga uNkulunkulu. Lenyanga iyona esasikhunjulwa ngayo uJehova umdali wezulu nomhlaba esipha ophambi kwethu namhlanje okuphila umprofeti uShemba libonga igama lenkosi. Ngithi angikhulume ngengqikithi yalolusuku lwanamhlanje kuMashi. Umasho khona minyaka yonke kuyoze kubhubha umhlaba. Kodwa la kithi Afrika thina abantu abansundu inyanga le ephethe ubuhle kakhulu ukuba sikhunjulwe nathi uJehova azidala izizwe emhlabeni sizwa ukuthi ubezikhumbula ehlezulwini azoba umuntu ebantwini. La ngithi angisho ukuthi njengoba nibona kuhle kunje namhlanje kufayizela umfuziselo lo oyenzeka uJehova ehlile kwehlele endlini yakwaIsrayeli yazalwa inkosi uJesu noma ngoDisemba ke-25 kwaba khona kwenzeke ukuthi lo lusuka kwakhe ukuthi alingakhohlakali ngoba uNkulunkulu wayenze into enhle endlini yakwaIsrayeli. Ngakho ke nathi la njengoba sikhuluma njengomqali wendlela sasinikwa yena ngale nyanga wakhetha wabona ukuthi akathi mayekwendulela ukuthunywa kwakhe akwendulelwe ezweni lakithi eningizimu. Kufika kumele ukujabula mangibona sekunje ngoba uthi uNazaretha uyacela ukuthi ezulwini awuthuthuke. Ugcine yasitshena bese sesiqweni sesithathu uthi anikawenzi le nyanga ukuthi ifanelane nobunjalo bayo. La kwaba khona ukuthi sibe nokulinda noma singadli singabasi ziningi izinto ezenziwa uShembe
ngokukhunjulwa kweAfrika ngobathanda abantu ngo-1950s kanjalo kwake kukhunjulwe maku December usuku lolo kwakuthiwa uDingans Day 16 inkosi enkulu yasePhakameni yathi mayisibona ukuthi inamaNazaretha aseyilandela yayisethi bantu bami ngiyathanda ngalolu suku banilinde nikhulule amakhosi ngencindezelo ayiboshiwe kakhulukazi njengoba kuthiwa uDingans Day inkonzo eyayiba khona bayazi abadala kwakuyaye kuthatha umlotha ngoba sasijulela ukuthi akubonakala ukuthi uhluphekile uNkulunkulu wawulungisa umlotha nesaka khona indaba yake abadala bayazi abaziyo kulindwe kwahamba yayisithi inkosi enkulu umprofeti omkhulu uShembe wathi sekwenele kwake ngoba esebona ukuthi sekulungile sebekhululekile ngithi kangisho la ukuthi njengoba kunje ithe inkosi mayisembethe umzimba wesithathu inyanga yezulu yathi lolu suku usuku lokubani ejabule yini eyenzeka enkulu ukuzalwa komuntu nokuhamba komuntu impendulo yathi ukuzalwa komuntu kuye kube njani kuye kujabule khalaliswe kwase kubakhona ukuthi lolu suku lubaluleke ngalolu hlobo lokuthi sizojabula ngoba kwakuzalwa ubungcwele obuphakathi kwethu obukhumbula iAfrika la kukhulunywa kulesi sikhumbuzo ngomqalo lokuhamba umprofeti uShembe ngizongena ke kutheni ngikhulume ngayo umprofeti uShembe idonsa amafayela ngicela uNkulunkulu angiphi ukuthi ungadonsa amafayela ngo-1927 emzini wasePhakameni lapha eNzansi ekhaya elidala inkosi mayikhona isiyenza inkonzo nje emfishane isithi kumfundisi wayo wayikhona ngaleyo mihla uMlangeni mntanami ngicela ungifundele incwadi yesambulo sikaJohane 21 sehluko uyifunde evesi le ncwadi ke ithi ngalibona izulu elisha nomhlaba omusha ngoba oqala kwabe sekudlulile ngawubona umuzi wehle ezulwini uhlobile njengomakoti ehlobela umyeni wakhe ngezwe izwi elikhulu livela ezulwini lithi bheka uthente kaThixo uzoba khona kubantu wayesethi mntanami sekwenele mawusufike lapha sesubonile thina boShembe lo muzi uyalenga emkhathini uma bantwana basePhakameni lo muzi niuhloniphile nangawona niyobe nihamba kuona leingilosi zasezulwini phansi emhlabathini lo muzi maningawonanga njengalo esikuona kuza isikhathi la nobuya niphume kulo muzi kuzoba khona isizwe esizoba khona la esozalwa la so kuya simkhiphe badabanga nize ninganqabi anibovuma ngoba uma ninqaba futhi nize ningalwe ngoba manilwa kuyobe sekuthi lengilosi ehlala nani ibe siyasuka phakathi kwenu kwakhuluma umprofeti okhuluma umprofeti udlule noma 10 years noma 20 years uma uphila ugcine futhi nakho kwakhulunywa umprofeti alibonga igama lenkosi utheke mase sifika leso sikhathi sebevuka kulowa muzi sebesikhipha inkosi enkulu yasePhakameni siyembethe umzimba wesithathu yathi mayisivinjelwe uthi ayisangeni yakhomba phezulu emzini wenkosi yamaqadi njengoba sila emaqadini
wafika wagcinwa khona lo msebenzi okwaba isonto elodwa lesibili sihleli khona kwafika inkosi ilanga enkosikazini yasemabandleni bayaza baze bakhumbula ukuthi kade kukhona inkosi yasekuphakameni kumina ethi ngizokutshena ukuthi umuzi usulungisiwe okufanele mawusuke nalabo abantwana uyabona wayesho la ehleni alibonga igama lenkosi kanjalo abantwana benkosi enkulu yasekuphakameni ukhuluma ngalezo zindaba iagenda ekhona ukhuluma ngobhomela isikhumbuzo la ekhaya sikhona ziningi kodwa ke kukhulunywe ngesimangaliso saleso sikhumbuzo namhlanje siqondene nomqalo wendlela babamkhulu uNyamandala bayazi abaye ukuthi kwathi uNyamandala babamkhulu ukuba kuze kuthiwa uNyamandala ngo-1934 wayethi mayesebandleni ethi bantu abami isikhona inkosi esifanele mayihlale kulesi sihlalo bantu abami inyama yami isikhathele isindala wayeseba uNyamandala babamkhulu kodwa ngothando likaJehova nithandile nga lobu buNazaretha abusana kuphela kulendle busisiwe izolala lenyama yami ethuneni yembathe inyama entsha njoba namhlanje embethe lenyama esiqu sesinabo uNkulunkulu bengithanda nje uMateyu lapho 2:23 la uJesu eya endaweni okuthiwa iseNazaretha ukuthi kugcwaliseke kwashola abaprofeti ngakuthi uba uMnazaretha kaThixo le nkosi namhlanje phambi kwethu esiphiwe yona ithe mayikhula nje kubantwana inkosi emzalayo yayisiyomgcina endaweni okuthiwa iNazaretha ikhona indawo okuthiwa iNazaretha yala ekhaya alibonga igama lenkosi ikhulele khona ke lenkosi ngithi ngibonge kakhulu njengoba ngikhuluma ngamafayela nje ukuthi ngizowanciphisa ukuthi ngiwadonse kodwa ngiyakhumbula mawubaba mkhulu lapha eGospel ethi bantu abami ake sithandaze bathandaza amakholwa ayesenomthandazo ayofundisiwe abantu bakulelizwe kwakuba bafundisa ukuthi abantu mabethandaza bathi uNkulunkulu kaJakobe noIsaka noAbraham uShembe owathi masekuqediwe ukuthandaza wayesethi bantu abami nithandaze kahle kodwa umthandazo wenu ngiyaneluleka namhlanje ukuthi anothi manje uthandaza nothandaze novale ngegama lenkosi uShembe ngoba uShembe manje okhona la kwakuhleli khona uJesu emukela imthandazo ngithi ngidonzele lo fayela ithi ke inkosi eseqalile ukuba khona amaNazaretha ningathini ma umuntu udlule esensimini yakhe ilindele amabele yale abuye sebuya le abuye lo muntu elehlele ensimini ningathi lo muntu njani yabuya iphendula yona yathi kungathiwa lo muntu yeke umuntu eyithanda insimi yakhe silindiweke thina inkosi enkulu yasephakameni sinsimi yakhe uthi ke maye lapha eGospel eseqala ukuba khona amaNazaretha usegcekeni uhleli useyabubula sethi bantu abami awazala mfana gijima wenyuka eGospel wenyuka qedwe bese udundubala ushone ngazo kukhona indoda ebophele imbongolo le ndoda iyalima imbongolo sezimangele ke imphuthuma ufike uyitshele le ndoda ukuthi ngicela ukuthi imbongolo azikhumule le ndoda yayiphekelela ukufuna ukuthi ibone isikofu khona indima mawulima ukuthi isikofu ishaya imbongolo isize yaphendula umphini isishaya ngomphini oyinduku sijuluka zimanzi imbongolo zase imangala kumkhululi wesibosho weyilwane nabantu sathi Shembe ukhulula kanjani sesikhathele siyashawa wathi phuthuma ke
ufika umtshele lo lema ukuthi hayi khumule sezimangele kumina kodwa manje seyikhumulile usho ukuthi ngiyamcela ukuthi ezela kimi yezwe indoda kaNkwanyana yayikhumula imbongolo yayisiyohlamba sisula inyawo yayisilunga igqoka kahle iyakhona enkosini uShembe yathi mayifika athi mntanami umangalelwe imbongolo lezo buyilimisa wena ubuye uphuze netiye udludla iphalish zona uyicabangele seyimangele kusho umprofeti omkhulu uShembe angazi ke kubantu bekhona ukuthi ukhona yena umuntu onjengalowo nokumangala kuyena ilwane kanjalo ke mntanami indoda yathi ubengizama nje ukuthi ngifuna ukuqedela uboba nesihe mntanami ilwane lezi nazo ziyacatshangela kodwa kwabe sekuyamshumayeza lokho uNkwanyana wathi mayibuyela emuva wagcina seyovalelisa ebandleni ayekulona wazokhetha inkosi kuleli bandla amen uhambe senekhulu nento emhlabeni esewumfundisi wala ePhakameni hayi angime emafayileni ekhona libonke igama lenkosi Nkosi busise nokuzwela ekufikeni bithulelizwe yamakhosi umbangela umthetho elethezini ngiyakhumbula ngelinye ilanga nami ngangumntwana omncane kodwa kwakukhona njoba ngingane nje angizange ngimbone Bombela kodwa zazikhona insizwa ezahamba nayo umfundisi Nene okuyizona ezasikhuluma ngaye zisifunze emadlebeni ethu sizwe ukuthi uBombela ufike wenzani ngelinye ilanga uthi wafika izweni lakithi abantu sebekhona bangamaNazaretha sebebaningi bephenduka bayikhetha inkosi ngoba wayeseke wafika wayenza imisebenzi yakhe emkhulu ngeke ngifike kuyo yonke uthi kodwa mayesefika ufika uthi bantu bami namhlanje ngizoninika uPaulus ezulwini ukuphi lapho nganibhabhatisa khona base bakhomba kude kanti kulapha edlule khona cha abantu bami kude kakhulu asithathe namapiki namafosholo nako konke okumba sishoneni la ngenza sikhombe eduze nje nempela ke kwabanjalo bayuthatha izikhathi zonke zokumba basebehla beshona kuleli hlathi alikhomba liseduze uthi ke abantu abami nizombala yilapho ngizonibhabhatisa khona nizomba nimbe bese kuvela ilitshe nilikhiphe nilibeke ngaphandle niphinde nimbe kuvela ilitshe nilikhiphe nilibeke ngaphandle wawabala zaba isithupha uthi ke kuyothi makuvelele isikhombisa bese niliyeka abantu abami kube sona ilona esasekela ngalo umhlaba sinobaba nempela ke kwabanjalo balimba bamba bafuna indawo lapho bezobhabhatiswa khona balikhipha ilitshe balibeka ngaphandle
azaphuma wonke ayisithupha akhona namhlanje inkosi ayibusisa. Kanti bamba nje kukhona insizwa yakwaShibaza. Kodwa siyambona uShembe yayikhetha inkosi yasePhakameni ibona imisebenzi yakhe. Kodwa namhlanje ithi lensizwa ngenhliziyo yayo ayitsheli umuntu hawu. Namhlanje incebe yenkosi ayizodlala ngathi. Mina ngikhulelela ke umfana. Akaze kuqhume ngisho isiphethu imvula zina. Khuluma nenhliziyo kodwa iyasebenza nayo. Uthi ke mase kwenzekile konke lokhu esephumile lamatshe bafika kwelesikhombisa aphuma amanzi ayibonga inkosi. Amen. Siyayibiza mntanami ozala seyasondela. Buphikisa abantu. Yasigwajaza bonke abantu kade bekhona bazange bamuzwe ngoba bazange akhulume namuntu inhliziyo. Uthi ke mntanami ngiyakujezisa uzosuka la uhambe uye gospel. Uzofika kumakhosazana uthi awakunika umcepho wami bese ubuya nawo. Ehlawulisa lensizwa kaShibaza. Ngempela ke yasuka ngaleso sikhathi. Yahamba kukude kakhulu ke gospel. Mawusuka lapha kwelakithi enhlangweni. Mhlambe ungasuka uyofika entabeni. Mangalinganisa kahle. Yahamba ke lensizwa ngeenyawo. Yazi yabuya afika thatha umcepho yabuya nawo yathi mayifika yafika la kukubo la kaShibaza abake baya enhlangweni nomkhulu ngesikhathi eyakhona kuleminyaka edlulile babone kunesihlahla lapho kufika kume khona imoto bese kwehlikelwa esizibeni. Yabuya ke gospel yeza lapho mayifika la uthulekile ekhaya kuzo zonke izindlu bese ihambe yongqonqoza endlini kaGombela ayivulela ingene. Hawu ngeke inkosi nilele mini uthi kuGombela hawu kusemini mntanami hawu kusemini uthi awuphuma ubheke emnyango yathi yafika emnyango afika kumnyama ungabonisha umuntu uma umise kanje usayishumayeza ukuthi ayimthembe uShembe ukuthi wazi konke wayekhona njobe eshilo wathi sasekela ngalo umhlaba sinobaba wazi ngaphasi kwamanzi. Uthi ke ngelinye ilanga kufika incwadi bese mthwalo ithi Shembe siyacela ufike ezweni lakithi ngelanga elithile sobe sinomhlangano ubhala abafundisi benkonzo. Uthi sahlala sahlala naye ngeke inkosi lafika ilanga sasesikhuphuka sihamba namhla abafundisi bayibizela ezweni lakithi kankalokazi. Uthi zakhuphuka sathi masifika siqhamuka kulendlu uthi mawuqhamuka kulendlu udlule ehlathini bese uphumela kuyo lendlu abafundisi lapho bememela khona uShembe. Sathi masiphuma ehlathini saqhamuka nayi lendlu. Uthamba samu sathi masifike esibhekene abafundisi zayizwa imvungu ukuthi bagcwele ngaphakathi endlini. Usethi kubaba mkhulu bantabami uthi engakakhulumi kwaphuma ifu ehlathini lezila ngalibalele lafike lasihaqa uthi ngaqala phasi ngambheka ngathi hawu kanti ubani ngisamba naye. Khona njalo ukubona iqhamuka umuntu la ebanjwe ngengubo ungabazi hawu kodwa nasebenje bazosenda kanti uShembe khona uzomsendisa umuntu. Uthi naye ngaqala phasi ngambuka ngathi ubani kanti esihamba naye. Uthi ladlulifu lashona ngaphansi uthi lamadlulifu kwathi bantabami sizothi masingena le ndlini bese umphathi wenkonzo usefikile uShembe asiguqeni sithandaza. Uthi ke ngibothandaza kakhulu kodwa nibeke indlebe nilalele mina mangithi amen bese nithi amen bese ngiyathula. Uthi ngempela bangena endlini base babengelela abafundisi babemukela kahle basevela umphathi wenkonzo umphathi wohlelo wathi usefikile uShembe sesingaqala kodwa sicela uqala ngomthandazo.
uthi ke ngempela kwaba njengoba eshilo sathandaza kakhulu uthi sathi ilizwi lasezulwini lasithi amen sathi siyafika endlini safika sasele sodwa ngasekho ngisho umfundi sayibonga Nkosi uthi washo wasezulwini latsabusa phezulu kwemizwa yabeqisekela ngomsakho ohlezi phakade wakhitheka lo muzi waphela ngakho lamina sokusele udonga nje sibele simemezana sabafana bongilinde sini nesibovu sifike silindaneke khona esini nesibovu makwade uhamba ngaphesheya usubona ukuthi usowulate sebekushila abanye usuyesaba ukufika wedwa esontweni wafika phela lo muzi base kuvela umuzi wakithi ekuphakameni elethezini ayibonga Nkosi baba Nkosi ofikile olandelwa isizwe Inkosi enkulu yasephakameni ngizibongele nami kuba uNkulunkulu angivumela ngimeme kuba ngizobona indaba enkulu yokukhumbula ukufika koMnazaretha afika noBhombela emazweni akithi amen. Njengoba sikhona size ngendlela ezahlukile. Ngake umntwana mfunda esikoleni ngo1950. Kwathi intambama uma ngiphuma esikoleni kwakunesitolo eduze wasekhaya ngenhla kwasekhaya ngangifike kuma mbijana khona. Uthi mase ngiqedwe kuma ngibuka bese ngehlele ekhaya. Wafuthi ake ngibhephe kwezintaba zondi. Inyukasela ke khona intaba zondi. Umfuthi ukhumalo okhuluma amen.
ngathi mangibheka entabeni Zondi ngabona umuntu egibele hashi hamba phezulu kwefu ethwele isigqoko esumhelane la khamba kulonyaka kulomoya ngapha eningizimu libheke enyakatho kwakukuthi ngabona ukuthi umuntu loya noma umlungu kodwa esosikhathi kwakwazi abantu abagibela amasha amabhundu isikhathi ngalibuka lela hashi hamba phezulu kwefu la seliyama la bhekisa ngathi bhenga kumina ngababiza esitolo babethenga esitolo ake niphume nizobona nanku umboniso baphuma ubona lo mbono engibonayo babuka babuye bawudayiselana bathengayo ngalo ngilibukile lela hashi kwahamba kwaphela ifu ngaphansi kwaphela ihashi kwase kuphela yena ke owayegibele ngase ngayixoxa le ndaba ekhaya akwabe indaba nje ilezo nsuku ke ubaba inkosi ilanga eyayithuma umfundisi uMadlala ezweni lakithi ukuba uqoqa wonke umsebenzi wawushiya ubaba uMnqayi ake wayeziwa ngo-1950 wabo 51 ake belesele wayefikele ekhaba wahlatshwayo wathi masifika siphelele singabantwana babazukulu abangabazukulu ekhaya sishiya galombili athi wena mfana wozala hlala la ngithi mina lo baba konje uMadlala isibongo uyadlala nje ngaqoke lobo mina ngiyagula lekhaya akhuluma vakufunda la ngokufishana isikhathi akusone sami ake kwaya ngazuzeka njoba ngikhona ngiyalibonga igama lenkosi ngangigula ke ngaze ngathatha umakoti lo mkhokheli uMasofa ngangiphethe isifuba ngangikhwehlela njalo ebusuku ngalala ebusika nje konakala impempe ngone so uma sengifikile lapha ke ngigula nginjalo babese imbijana kakhulu abantwana abadayisa amafoto lapha ekhaya ngaqondwa umfana owayephethe ifoto lababa mkhulu egibele ihashi la isogqoko somhelane leso ngathi mangilibheka ifoto lawo kwangathi ngangambona lo baba kwase kubuya ke okwasi ukuthi awungani uye lo waya owambona entabeni Zondi malibonke igama lenkosi hayi ngase ngiyabona indaba enkulu lena ngiyagula ke sengiyamtshela umngami ukuthi hayi kulobusika ngathi isifuba sithanda uthi unkosikazi hayi le yakithi ngasengogo embizaneni ukhona ugogo okwazi ukuhlanzisa abantu bakhiphe amadliso ngathi akwathi ngesonto ekseni thatha ibhayisikili lami ngiye khona kwathi mangilele ebusuku awu sinenhlanhla amaNazaretha njoba sila ushembe ukwazi uwede ehlathini phansi emanzini noma uweda kini ekhaya wakwazi konke ukuthi ngihlelile ukuthi ngingawuvuka ngiye kulo mama ukuthi ukhipha amadliso waqhamuka weza wangena ophasheni lwendlu abake bahambe emabhayisikobho bayamazi kuSuperman lo ohamba emoyeni waqhamuka kanjalo afika wena emkhathe kazanyathela phansi wathi lalela la awu seniza ngomeni angiphendulanga wathi hawu ngithila boshembe lokuphethe nakho kwalo isandla kanje wathi mathathu lamadliso kwaba amadothi nje ukubona amarobot emgwaqweni wathi ngithi boshembe yize wathi mayethi ngithi boshembe yize waphisi ngathi uphisi iqanda wathi uphelile saphele lo langa kuze kube namhlalokho ngabona ukuthi kanti le ndoda lo ngithi idlala ngami nje ingqize endabeni enkulu uthe sengilandela ke uningi okwenzeka ke isikhathi akusona sami
kwakhona isalwazi uMamlambo esesha babamkhulu entabazwe balandela ukuthi kushone ngapha belizwe iphunga bayabamfika uwomunye lo mama wabakhokheli bokuqala lapha eNazareth ubaba mkhulu wamethi igama wathi umbonikazi ukubona indaba enkulu ngiye kuyeke sengilizwe uthando lasekuphakameni sengasafuna wasekhaya wasezweni kodwa sengifuna ushembe lo ufuna singamlashi ufuna simlande kulukhulu noma kunjani uthi mntanami hambile mina noshembe ngelilanga ngakithi umuntu kodwa ngelilanga ngibese ngiyaxakeka ukuthi umuntu onjani owenza into enjengalezi uthi kwaku 1918 ngomkhuhlane wawukhona emhlabeni uthi sasilelizwe labaZulu uthi hamba simlandela uthi wema waqalaza ngapha nangapha esafuna njengoba thindla msathe esafuna ubani uthi wayesebheka ngaseningizimu kodwa hayi badabami yabani ngibona ngimanje ngizwa kukhala inkomo zami ziyakhala isasengwa shiswa ubisi wathi ke yamlo sambe sikhona uthi sathi ke samlandela uthi sathi masifike esangweni kwakubhaliwe esangweni basobhinja uthi yakhamuka ikhonkotha impuli umntana ngoyithi umntana uthi kwathi makuhlangana amehlo nakabhombela yafika lala phansi yashaya umlilo umsika phansi lakhamuka ibhuli labaphela abantu la ithola nje kwasithiwa alifakwa kuyo ilele phansi ishamsiya ibheke namehlo asezulwini amen uthi ke umlungu hawu kwenze njani nje ayilumela umalanje uthi ubhombela angeke silume thina usethi come mntanami usho kulomlungu ngithe ngilapha ya ngezwa izwi lokukhala kwenkomo sithi asasema anisayiseki ngani inkomo uthi umlungu abakhula bonke abantu emaplazini lapha akusekho omunye esingacela abantu bakho ba azosini nakulapho kela plaza nakuleli plaza uthi wabuza wathi baphi wathi balapha eStroysini bayazi ke babahlala emabhonweni ukuthi eStroysini ila kuhlala khona abantu wayesethi asingenele madabane uthi ke sangena uthi cishe bayofika ngaseshumini laba bantu uthi wayesethi ke noyinkaba igama lakwabo lelo uzongena ohlangothi ngapha mina ngingena basibathandazele uthi kwathi uphakathi naphakathi uthi hayi la ngixaka iphunga la lapha endlini ngoba mabe ngasadli bengasavuki imoya yabo isinuka uthi ngafuna indawani ukuthi angithi ukuphimisa mbijana ngoba ukunuka kwathi ungixakile uthi wayebhekele wakhulume wathi nenkabi ungaphimisa mntanami uma waphimisa uzoshula ukufa uthi ngamanga hawu bengihlangene yamazi njoba umcabango wami ngaphakathi wami ubhekele uzwe ngalo ubone ngalo ukuthi ufuna ukuphimisa uthi ngawagwinya mathi uthi ke sathandaza sahlangana la bephela khona abantu uthi sathe siyaphuma wasecela ibhoni ukuthi alethe ibhodwe nempuphu abaphekela idokwe uthi ngempela kwenzeka masishane ixosha isikhatha konesa uthi ke lavuthwa masishaya abantu kupolisa kwase abaphuzisa yena bonke uthi sathi siphuma mntanami base bephilile abantu amen uthi lathi ibhuna hawu mfundisi ngiza kwakhela indlu uhlalela enhle kwakuthi mahlale inkinga usisizwa wathi hayi okoqala ngiyaphosisa wakuthi malini wathi hayi ezulwini lakhokhwa ukuphela nje bawazi uNkulunkulu ukhona ebantwini wayesethe hlala ke ngwakwada ulambile wonke umhlaba uthi wase sihamba mntanami uthi yeloko mntanami engiqinisa ngakuthi
bheka phambili noma kungafika ukuhlupheka okunjani ungabheki emuva ushembe uyizolo uye eThangi uye phakathi sengcina 2002 ngilele lapha eNhlakazi January intathatha ngabona kupha amakhosazana lapha ngasethendeni kaBaba leli ayesale kumayifika eNhlakazi ambozile awuboni inyawo awuboni manje ukuhamba ngathi bahamba ngeremote bafike eminyango bathi kuthiwa sokutshela ukuthi indlu yakho seyilungile lapho kuyiwa khona bethuba baphuma babuyela khona uma sesehle eNhlakazi inhlangano esevula amasango babe bancane kakhulu abantu babika baqeda ngase ngiye enkosini ngathi baba Nkosi yamakhosi ngithe ngisenhlakazi ngabikela ukuthi indlu yami seyilungile lapho kuyiwa khona ngizophela ngabeka R10 ngicela ukuthi Nkosi uma sesifikile lo suku ngingeduki ngiqonde lapho ukhona wena azange ngiphendule wabhekale waphela 15 minutes manje ngaphambi kwaShembe kunzima kabi kuyashisa ngathi ngicabanga ukuthi angisuke wadilalela la uthi baba ngicela ukuthi malifika lo suku ungandisele ezinye ngasho njalo kwathi Nkosi ngibusise ngiphile emseni kaShembe Ziletha ngapha hayi wathi uShembe mina angicele ukuthi akandise zami wena oyosho ukuthi sokulungile ekhumalo bese ngihamba inkosi kuze nikuzwile